پشتی زیده سالکه ji destpêkirina diyaloga Kurdî-Kurdî, Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûrî PDKSê ofîsa xwe li bajarê Kobanî vedike. Vekirina ofîsê ku hejmarek ji cemawerên partiyên siyasî kesetin serbixwe, her wiha serkirdeyên Partiya PDKSê beşdarê bûn, bû bûyereke kêfxweşiyê li cem xelkê Kobanî. Nameze ku ev bajara bi berdewamî dibin gefan da dijî. حقيقة يعني ذكرنا في أوفيس في ظرف هذا قرنجيا قال لك هو الجمع وقت بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا يكشي إجماع حالي ذكرنا إنه أمشلو ملاط بحسين راح تيجي ملاط راتشيكن ملاط ما يج درفا يكوش بار يكاربي فجري ظرف ومساعدة أم بيجنا وكرم كل ورن جبر أم مقبل السر بوهرتنا حقيقي السر عربي شيبه راعي أمريكي بحسان نيشيبه أم هيفينا كو يكريزيا كردي وأم جاد نجيش بو يكريزيا كردي هر سری پیروز باید ملاتی خواهی کوبانی ملات سرکردهên Partiya Navborî tekez dikin ku a girîng li cem wan ew e ku diyalog bi sêrige û yekrêziya Kurdî bi ser keve, da ku rojava bi awayekî hevbeş were birêvabirin û Kurd bi yek helwest derbasî pêvajoya siyasî li ser asta Sûrî bibin û mafê gelê Kurd li Sûrî bi dest bixin. براستی یعنی وکرنا اوفیسا پارتی لودره مدخواست یعنی گشو زمینه که خوش بکن جبوی کو او دانستاندرین دناب آلیین کردی دا چه دبن کش بوی بگنه قناغه که جبوی آستکی جبر بو هاوی ام باورن کو آلیا کی تنه نکنه پارتی کی تنه نکنه ریوبریا خلقه کی بکی ملت کی بکی لودره هر وها ام دبینین یعنی ام نچارن کو همی آلیین کردی بنا کو گیر خوا ام یک دنگ بن یک هلویست بن یک رنگ بن جبوی کو پیگه کردان د پیشروجا سوریه ده هبه د لجنه دستوری ده هبه یاجی د نویساندنا دستور سوریه پیشروج ده هبه هجای گوتنه کو جشر کوبانی ده او ویزا پارتیا پدکسه گرتیه و تبی کو او پارتیا هری مزند نو انجمن اجتماعی کردی ده ل بدرنگی او ویزا خو جارکدن وکر کو وکرنا اوفیس جی نامه کج بر راحتی و الهواتنه رضوان بیزار کردستان 24 کوبانی